kutaa simminti no qabsuudhaan hin biyyaa ba'e. እስቲ በአማርኛ አክመል ናስር በልና ጻፍና አሳይን በእናቴ አንተ ፊደል ተማርኩት አይደለም አምስተኛ እስከ 8 ከሪም አንተ ቪዲዮ ክፈቱ እኔ አማርኛ መልዋ ብራቶ ኮንዱባ ዱጋት ቪዲዮ አባት ሀማሞናን ተውጋ አሁን አንተ ቆይ ሲማኝ ጀሚል ነፍሶ በልና በአማርኛ ጻፍና አሳይን ቶሎ በል እስከ 8ኛ ተማሪ አይደለም እንዴ ቶሎ በል አጨበርባሪ ሐሳብ ለምን ትዋሻለህ አንተ አንድ ክፍል ተማርቻ አላውቅም አንተ አንድ ክፍል እንኳን አንተ በአማርኛ ተውና በኦሮምኛ አልጻፍኩም እኔ አውቃለሁ አንተ ሌባ አንተ በዛን ጊዜ እንደ ምንድነው አዳም መጀመሪያ አንተ ጂም ነው በግና በጊራ ማን እንደ ቆባው ዚምበራኒ ፊያ ወልት ምዝን ጀሚል ነፍሶ አው ትክክል ሱመያ አንተ መጣባለች እና አክመል ማለት በቃ እሱ በሬ ሰርቆ ወጣኝ ወደ ሀገር ማለት ነው just joke she amma giddu keessani teenyu mo'atela maanno ashannaafiu የሌሊቱ ምርጥ አሸናፊ ማን ነው? አማ ፈከኛፍ እኔ ያሸነፈ ሰው 500 ጊፍት ነው የምሰጠው 500 ጊፍት ሰጥቷለሁ ፈከኛፍ ሰምኒ ሞአቹን ፈከኛፍ እኒ ቪዲዮ አስበያታ በአማርኛ ያሸነፈ ሰው 500 እንትን ነው የሚወስደው ጊፍት ብራዘር አዳምጥ ክያያ አዳም በቃ ጀሚል ነፍሶ ነው ያሉ ነው ሰዎቹ ቆይ ለማን ነው እኔ አሸነፍኩት ጌራ ነው ክሌ ነው ጀሚል ሚም ማለት ጀሚል ነፍሶ ሚም ማለት ጨለማ ለብሶ ኡፈቴ ጁና አቢ ትርፋ ሎ ጀሚል ወይኔ ቆይ ጀሚል አንተ አጋሮ ነው ክሌ ነው ወይስ ጌራ ነው ክሌ ነው እኔ በቃ አጋሮ ወክሌ መጣን እኔ ኦኬ አጋሮ ወክሌ መጣን አሸንፋለሁ አሸነፍኩት በቃ አክመልት ሞተ ያነ ጆለን ኩኖ ወለተውማ ጆል ቪዲዮ ባኔ ዱባኔ ጋ ኮንፊደንት ቪዲዮ ባኔ ዱባኔ ኪያ ቆመ ኬኛ ዲምኔ ካነት ቢegu ወብደ ማለ አከጅማ መናራ ፉልዱሬ ወጋ ኩደን ወፈተነ ገዳ ቱርቴ አከጀሪ ከጀሚል ፈኒ ቱታ ስራፍ ተታቱረ ማባባነ ማርፓቲ ንብሲቱ ፈ በናዲ ኪያ የአብዲ ሁሴን አፊን እኔ አብዲ ሁሴን እንዳናጥፋ ንገረኝ በእናቴ እኔ አብዲ ሁሴን የሰደብኩ ነው አብዲ ሁሴን ስለዚህ ንገረው አብዲ ሁሴን አንተ ጎደኛ አይደለም እንዴ አክመል ምን ትላለህ አንተ ካሁን በኋላ ምን ትላለህ ጀሚል ነፍሶ በሪ ወንጩ ፈደፋ ቆይ በሪ ወንጩ ፈደፋ والله لازم فتان غوتني الحمدلله لا اله حمجچ لا اله يولك اكمل አንተም ጥሩ እንት ደረጃ ላይ ነክ አንተ ትሻላለህ ባይዘው ከጀሚል የበለጠ አንተ ነክ ከተማ ልጅ ምንም ቢሆን 5 አመት ልብስ ነግዲያል መናራ ፍለቤት ጀሚል እኮ በአውቶቢስ ነው አዲስ አበባ ሄዶ ከአዲስ አበባ ወደ ዱባይ ሄዶ የትም አቅም ዚንጉሮ ዶፋን ሮሞድና ጅጅረም ደቦሌ ተቆ ነከይ ጀይደሜን ሱዳን ይትረገ ዱፔ ደበር አታይ ጀይደም karo modna jiru ber karo modi hamma bare yero qabsoda jede ba usana yinar ka badi male marifa ma na winin be ka po kana marifa be guna bitti mi ka yero to gona na ma do katame habibi bare qabso bare gumala mabsa dedi ke sa turte minti ati akmal jimmat duga qabso jarramu sharif kana wajini nama jara isa gede guna wajin ala ba dablisuma oromo baate saati ala ba dablisuma amet mosi ega saati ala ba si galato mrime
amma ka taraanii ala namoonni naawwiidhaa fi jamiilta maariffaa walta karaa akkanan ati miyuutii qabadhu taa'e. Siigalee jecha jamii jedhaa turetti naawwiin dallanaa ture mufataa ture siigalee. ናዊ ዱብሴር በሬሴር መጀመሪያ የአጋሮ ህዝቦች በዙ አማራ ብዙ ነው አብዲ ሁሴን እንዳትፍራ ኦኬ እኔ ታውንኩት በቃ ይቅርታ በቃ አርግቻለሁ እኔ እሺ በቃ ናዊ እኔ ይመጣል ብዬ አሰብኩት ባይግር በቃ እኔ አሁን ታውንኩት በቃ በሰላም ይደር በሰላም ምሽት እስን ግዱን ጅራን ሶዳትን ጀዲን አክመል ናዊ ባየ እንደፈር የምትናው እጃት ጀበዘር ምትናው እኮ ለቲቦ ዋት እኮ ልትደርም ልትቡኬ ፈርም ኢላ ኢላ akka kanatti yoo fataa wal godhame jechuudha nama tokko komii malee siyaasa malee wal nyaachuu gandummaa malee waa meeqa malee amma just nama meeqa fataa jedhaa ture laa ofirraa bu'e wallaahi mimmaan badde kolfu keessa waala wanti kun waa lamaaf namatti tola tokkoffaa si bashannansiisa lammaffaa nuti caccabsaa jiru kun hin baraa jira achi keessaa jechuudha namatti tola jandaan yeroo jechuun barbaade akmaliif jamiiliin hin waammata mikniyaatum tokko yeroo laayivii irratti yookaan tokko dhufee si arraba isaa sana duukaa qalbiin kee badaa yookaan gandummaa kana jalqabamaa yookaan siyaasatti galamaa waan itti galama just bakka hojii kee hojjetataa ooltee dadhabdee yeroo fa'aa jechuun barbaade akkana akmaliif jamiiliin fiddaa walitti neexxaa maariffaan fataa itti jechuudha teesseetii galee. Takkana maariffa beeku uummatatti min jedhe san beekaa akka dhugaa uummanni dhugaa si haa bar. Naawwiin jedheera nu warra dedootiini amaariffa dubbadhaa jechuun karaa miilaatiin suudii dhaqaa jechuudha qallalaa. Kana dhiyoodha maal akka kanamu utuu abbaan afaanitti mata abbaa dhabe malee silaa idimee hidhaman akka kanatti. idimee hidhamuu qaba ture. Amma rakkoo kee አመሰግናለሁ። rakkoo warra dedoo kuni achi keessa hin jiranu beektaa. Inuma jiranu bakka. Kanaaf Wai, tokko ijoolleen immoo araadaan ikkoo achi mammalama cimcimoon nuti tiiktookii irraa qabnu tokko akmalii maayir tokko illee amma ka sooressa ta'e bade malee innis warra tiiktookii kanarraa adda durummaadhaan isa ture. Maanni maqaa isaa laamee moo maal jettaan amma akmal? Inni gadda dhufe bari inni galee deebi'ee inni aggaaroodhaaf alaa lola meeqaan akmal fidee dhufe isa maayiriin jedhama. Akmaltu deebise. Galanni dhiifa ta'u. Amani akka tokko miidiyaa gadi dhiise tayyuu. Ijoollee baay'ee dabarri aggaaroonii as keessatti bari nama baay'ee jira barri aggaaroo himatu waan isaan beekan maaliif garuu naa rakkoon isaa maani? Haali fiiduma waa'ee sangaa sana dhaga'aniituma iyyee ijoolleen nuun janajjam turanii sodaatu beektaa. Sangaa bara abshaalummaa dabar. Isa abshaalummaa bari yeroo tokko namni yeroo waa mormu waan isaa ta'ullee morma ture barsina. Silaa waan isaa ta'uyyuu ofirraa bara namni kopheen kaannetti sangaatti kophee kaa'e silaa ittiin dhaadatee kitaaba barreessuu qabuyyii. Isiiduma sana sodaatee an aggaaroodha jedha ammaannaadha jedha galee lakkisaa booda doodhenne ilmaan masattuu isaanii jiran. Akka keessatti yoo xiqqaate kanuman dursuudhaanii itti dedummaa isaatiin beeku nama 5 nama 6 wayita aggaaroo himataa beeku. Aggaaroodha ees qabalee buunoo barrii jedha. Buunoo barrii naannoo dargeeraa tokko sigumoo tokko jiraatanu baay'inaan jiraatanu himata. Tamsaa himata qabalee 6 himata. Maalin banne. Himachuu isaarra gaafa mataadha hamanii deebi'anii dedootti galanu nama yeellaa isa malee himachuun illee inni ulfaatu. Gaafa immoo giddiin cunqurfamanii dedootti galan sana nama yeellaa isa beektaa. Hammuma himachuu wayya. Maayir balsiin namaan ooda ture maayir. Ati dedoodhaa ittee naasiin ooda bara. Maqaa achi keessatti naaf moggaa illee hin barbaadu jedhee maqaa jijjiirate bara.
Maaltu badee daraaruu Maqaa qabataanii? Waamni maqaan jijjiirate maqaan isaa Faatii Allaameeti naaf yeroo jiru. Faatii Allaamee? Allaamee ati lamaa jedhu. Wallaahi ijoollee Allaameeti. Isuma ollaa keenyaa tanamu. Allaameet maqaa keenya. Kan baajii affayyu. Meenuu fidaadha gurbichatti sheerii godhaati. Kan baajii affayyu kun Allaameedha. Maaltu biyya kan beelle keessa geesse buna keessa isa caccabsanii. Faatii baatamaa baajii moo Faatii baa maalii ajiitillee? Maa biyyan beelle keessa miila duwwaa rooraa. Isayyuu maal jedhe beektaa guyyaa tokko qubna garumaan hin gaafadhe yeroo sana reefu walitti siqanna beektaa. Akkamitti iyyee gaarootti dhalachuu dandeessee jedheenaan abbaa kooti dooktora turanii waggaa 25 fi hospitaala Aggaaroo galaggalaniiru. Sababa sanaan achitti dhaladheere. Eessan? Haadha bibilaa sobanii keessaa guutee biraa bahuu jabaa labbaatu. Silaa sobanii waan tokko dhufeera silaa. Biyyoon miila duwwaa inni miila duwwaa biyya namaa keessa tantammaatu maa inni. Dhufeera wallahi kun dhufeera. Hindoo malee namaa haasofni. Darbe koomenti jalatti ati diina kootii naan jedhe maaliif jennaan sababiirumati waa'ee kana gaafa godhaa sikkaase naan jedhe. Maal biyya isaatti galchite abbaa galataa ta'uu qabda malee tani biyya namaa keessa akka horii jaru kutamtee olii gadii fiigaa bakka himatuun beeku qabalee soostii jedhaa zeeroo Ofiitti galfatee ijoollee Dubaayii hundaan wal baree waa hunda fixatee ka'ee maqatti isaa silitti moggaafate bara waa hunda immoo mijeeffatee ka'ee kiyya maqaa Aggaarootiin. Dhiiratu baay'ee dhiiratu Aggaaroo keessa baay'een baay'atu beektanii. Kanaaf dhiiratuun baay'atu beektaa Aggaaroo kana keessa. Kanaaf iyyuu achi dhaqe tarii jarumaa yaadeetti dhiisaatti hin ka'inaati. Bishaan tokko eessaa argannee ol galchina laata? Rakkanne maqaan abdii kunis biyya qayyarachuun baay'ee ni sawwataa. Maaliif barbaadeette siigi kiyya ammattiin qabu adda fixeera qanii biraa boorishaatti na waami nama biraatti na waamini. Boorishaatti na waami guyyaa biraa boorishaa ol galfadhuuti jechuudha. Marra dubbachuun jaallatu. Itti na waamna boorishaatti. Wai akmal gaafii wayii si gaafachuufanii naawwiin kun amaariffan beeku jetta akkamitti Finfinnee keessatti daldalataa jiraataa jira wayii. Naawwiin fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf wanta akkasii sun dhowwu beektaa kiyya dhaggeeffadhu. Yeroo duraatiif lubbuudhuma itti amaariffa barta. Amma immoo yeroo kanatti oromiffa dubbachuun illee si boonsa akkuma tokko bakka eessattuu akka dura amaariffaan hin foggortu. Dur bakka ati amaariffaa mana nyaataa tokko irratti taa'aa itti dubbattee baate bakka ati araadaas akkamiiti. Garuu amma immoo yoo eessa irratti jechuudha. Itti kortee afaan Oromoo dubbattee akka barbaadetti jiraata. Sababa afaan Amaaraa wallaaluutiin ati jimmatti yeroo uffata nagaddu mannaaraa fuuldureetti nyaata nyaattee malsiifaa dhiistee deemtee hin beektu. Waan isa nyaata yeroo sana toluma nyaatamee ba'aa moo kiyya boosa dhiisin hin gaafatini. Toluma nyaatamee ba'aa. Laa ati yeroo qeerroo jimmatti galte suluma yeroo qeerrooti. Yeroo olaantummaan amaariffaa jiru hin galle jechuudhaati. Ani eenyaan galle. Yeroo qeerroo sana. Abboo yeroo ngalu bobboleessa koo waa'ee dhumte amaariffaan jiru gaashe jenneetuma namuma gurguddaa kana karaarraa qabannee itti gurgurannoo haasaa maaliitti jiraata. Tuma akka maayir kana Suudaanii deemu dhufee jiru haaba tokko bitatee lamoo matammaatti itti uffatee deema. Naa keessi bakka fataa jenneerra kaalideettii tokko tirbaatoo hojjetaatti amma irbaannee hojjetamutti galle sinuma laayivii.
Ciao ciao sirriitti kun qabadhaa waan akkanaatu nu bareeddudha waan akkanaa nuuf fida anallee affeeraa guyyaa tokko waan akkanaa dhimma afaan amaariffaatiif afaan oromoo kun wal dhabdee qabdurraa gallee fataa malee waa'ee eeqilee waa'ee namaa macheen bakka peejii mana kiyyaa irratti hin argamu bakka lamu wanta akkanaa. Kanatu bareeddudha maaliif haasaa geggeessaa turre de dhimma yoo ta'e lagataamu hojiin geggeessaa turre Akibalii fi maali murshiidaa jedhan Musee koo ala duraa akkas jettee turte just yaani fataa jechuudhaaf ajjala jirta kiyyaa dhaga'i akimaliif murshiidaa kana tajarrideet jimmatti dhalanne jimmatti nagadaa turre qeephilleedhaa jedhanu kana adaraa rabbii hitta qillaa rabbii tatiin kan laqe sodaadha. Na hudheera dhaqaa dhaqe. Atis sigaa. Murjiidhaan alatti sababiin murjiidhaa jaaladheef siin jimmatti dhalatti beektaa? Ayyee. Eeyyee. Jimmaa. An wanti na ajaa'ibu dhiifama naa godhaati. Namumti amma Ilaasiin fudhannee maayiriin fudhannee haa ta'u maayir jettani kaa maayirum haa ta'u. Akmali jechuudhaan bakka namni maariffa dubbatu sin keessaa naabu. Maariffa kookitti maariffa barreeffamu koo fayyadamu ni fudhatee Baatu moo kan biraati jila. Maaganaa maarifichi. Duuni. Yaa jamaa waxii hojjechuun beeku waxii kaalidootii hojjetee kee kan kootaraan qodaa dhiquudha qodaa dhiquun naqaara bakka cha'u. Cha'u ta'u ayyee isinitti toluwan illee narrafa. Yeeshi dhagaatti. Akmal. Innan jedhu Akmal. Bakka akkasii bakka ati jechuudha anti brand nish sagantaa akkasii baafannee fataa jennaa. Ilaan mala ijoolleen gara nama dhibba shanii wayii taa'ee fataa jiraa jiru jedha. Si jedhee maaliif ijoolleen kunis bakki kiyyaa wanti qabummoo waan rafee buleera kiyyaa wanti qabummoo waan rafee buleera eenyu hojii naqanii buluudhaan. Dawwalee bootimii kaalideetti kanaaf jinaasaa bulee. Kanaa jennaan nagaan nuu bula. Ijoolleen aggaaroo jara akka Jamiil osoo hin taane jechuudha. Jara akkasii kanaati laala kunoo laa. Ima miidha kun intala koona jalaa ati malee fariidoon maal jedhu? intala koona ati malee fariidoon qima miidha bar. Ijoolleen aggaaroo isa kanaa inni kun yaa sigimootti dhalate garuu aggaarootti guddate haa ta'u. Sigalee jara kana laa. Jamiili maal sigimoo kan hin ta'u? Inuu siif nyaatamaa galu. Maal nyaatichoo? Qodaani kun kan gotoraati. Qodaani kun deemaa rachoo yaa deemaa. Inuu siif nyaatachiifaa. Gasiifaa. Ndiyo mzako bashitata ተመደብ ምናምን ስትሰራ ይዘጋ ያለት በላ ስትል ወላሂ እንትኑ ነው ዲም ያተማ ካቤሎል አቤሎል አቤል ማስላው ጀቴ ቆዳስ ኒቱ መፈታን ጀላታ Katamaa inni. Haadha reekeera gidi kitaaba. Bakka jira qodaani kaayyaatti ijoolleen mana keessa nyaata na nyaachiftu yoon qodaani ne taraa jarri nyaata hojjetu an qodaani. Odaan sila isa kamisa siichitti hojjetamu dhiquudhamoo isa hojjetamee qaba qabni kuudha. Hojjetamee bakki itti shunkurtiin kattafame bakki itti foon kattafame badee jira beektaa isa dhaqee walitti xaragee dhiqee kiisii wasaaqaatti naqee kiisii wasaaqaa keessa geessee buusu gaarbeejii keessa. Jarri kun oolaa sa'a lama reefuu isheenaa keessaa dhufaatti lama. Wanti hojjettee. Inni kina tumshurraadha. Raanni gonyinne de. Marshala kalat. Akkasii. Koona kaanaa bulaa hundi. Shunkurtii jedhaatu gogaa dhagaa shaawarii galaa. Iyyaa. Nagaan naa bulaa bakka ayiraan rafa. Inni والله العظيم روطة تيتانا متطب التوراة جام تارقال بند بند تشتال لوك بقى يستاهل ايه ساعة مثالي تلنا تتكيد ما وراك يفلك يعني إجاروتك متى تيزان godana sittaya lezen asterraku ya farga ይሄዳል ማለት
والله اوكي ميمي ريستورانتي عرضا ريستورانتي አንዳንዴ كل بوتا عرضا ريستورانتي يا عرضا የለም عرضا ريستورانتي ይሄ አስተዳደግ ነው። ምሳሌ የለም عرضا የለም ريستورانتي አራድነት የሚያስተምር አራድነት በቃ አሁን ለምሳሌ እኮ ሐረካት እንደ ወንዶቹ እንደ ባህሪያቸው ይለያያል። እንደ አሁን ለምሳሌ አንተ የኔ ስታይል ላንተ ላይሆን ይችላል፣ ግን ምን ጊዜም ራስህን በቃ አትፍራ። አንደኛ ደረጃ አትፍራ። በቃ ሉክ አታውራ። ይኸው እንደዚህ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ አክት ይናገራል። አዳምጠኝ። አክት ንግግር ነው። አክት ራሱ ሳትናገር ሃይ ፒስ ነው ይቅር፣ ዝም ብለህ ሉክ አየክ። ምርጥ ያራዳ ልጅ ስታይል ነች። ምርጥ ميمي ጃም ነው። አስቅም سيت ጉራ بديتني زي عرض لي جوت بديتني سيت تزقزق تودال بكان يا كني ها مزقزق يا سيت وتزقزق ساعتش ليتنا كان ይሄ ነገር ብዙ ሰዎች ዝቅዝቅን እንደ ተግባር እንደ እንትን ነው የሚያዩት፣ እንደ መስፈርት። ዝቅዝቅ ቢያንስ 3 ሰዓት ሙሉ ዝቅዝቅ ግዴታ ነው። የዝቅዝቅ መጨረሻ ውጤቱ ክልተ ሃይላንድ ውሃ ትጠጣለች። እርካታ። ይሄ ከባድ ንግግር ነው። كان افسست مالتني سيت 3 ሰዓት ሙሉ ስማ። ይሄ ሃይላንድ ውሃ ምልክቱ አሁን አንዳንድ ወንዶች ይሄ እንደው 3 ساعات هون انت قج تبلك انت سيت تزقزق والله لازم እንደው ምልክቱ ስማ والله ኦፍ ኮርስ ስትጨርስ አንተ 3 ሰዓት ከ3 ሰዓት በኋላ ክልት ሃይላንድ ውሃ اوكي እሷ አሁን ለምሳሌ አንተ ሴት ስማ ቆይ ፕሊዝ ተው እኔን ተወኝ ስማኝ። ኤክሰርሳይሶቹን ጨርሰህ ሁሉን ነገር ጨርሰህ ከረስክ በኋላ 3 ሰዓት በኋላ የእርካታ ምልክቱ ክልት ሃይላንድ ውሃ 2 ሃይላንድ ውሃ ተነስታ እሷ I love you too. I friendly you. I kiss you. Kuni jabana dhungata namni kiisiin gidu nama dhungata illee maalikum janja. 2 ሃይላንድ ውሃ ባደል ዝቅዝቅ ከጠጣች ዩ አር ፕሮፌሽናል። አንተ ትክክል መስፈርት ሞልታል። ያ ግን ከዝቅዝቅ በኋላ ዝም ብላ ከተኛች ችግር አለ። ይሄ ምልክት ነው ለወንዶች፣ ለሁሉም ወንዶች በቃ كزقزق وهذا سيتعجبت حاجه تنال مالتنا منو ليت ቁጭ ብል ችግር አለ። እሱ ችግር አለ። ከተኛ ተነስቶ ውሃ ከጠጣ ዩ አር ፕሮፌሽናል ጨርሳል። ውሃ ሲጠጣ ምልክት እዩ። ኦኬ ሚሚ አሁን እኔ ፋራኔ አረዳ መሆን ይፈልጋለሁ። ያንተን እስቴ ፋራኔ አረዳ ኢዛ አክሽን ገባ ከጭንቅላታ ፋራኔ አረዳ እስቴ ያንተ እዚ ጥያቄ ይፈልጋለሁ። በዚህ አክሽን ሐስካ አክሽን ብንስተያስ ሐስካ እንደዚህ ነው የሚያስደርግ ያኔ እንደዚህ አስደረካላን ተረዳት ምናምን አይገባኝም አለ ይቅርታ የሚያብራልኝ በተፈጥሮ ሴቶች በአንደበታቸው አይገልጽም። በአንደበት አሁን ለምሳሌ አንተ ዝቅዝቅ ጎበዝ ከሆንክም ጎበዝ ነህ አይሉም። ደካማ ከሆንክም ጥሩ ነው አይሉም። ዝም ነው የሚሉት። በውስጣቸው ነው የሚጎዱት። ግን አንተ ለራስህ ማወቅ አለብህ። እኔ እሷን አስተስቻለሁ ወኋላ መንገድ ተመችቼ እኔ አልኩ አንተ አራዳኔ እኔ ፋራኔ አክሽን አታይ ሀኛ ሁን እንደዚህ አልካ እንደዚህ አልካ ተፈርግጥ ትሄዳል። አክሽን እዚ አራዳ አክሽን ማለት ነው። አክሽን ስታይልን ግን ትንሽ አሁን ቪዲዮ ስላለ ቆረጥኩን ሌት ሚታያኔ ምን አልካ የታ ጠፋት ነበረ ግን ያንተን እስቴ ፋራኔ አራዳ ያቀኔ አራዳ ሲሆነት በዚህ አይነት አክሽን አስደረካላ ነው ተረዳት ምን ነው እዚ ጥያቄ ነው አንደኛ ጥያቄ። ኦኬ
ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ይሄ ቤት ከማስገባትክ በፊት የምታደርገው አክሽን ነው። ይሄ ሐረካት ነው። ምሳሌ አንተን ለመነ ተለማምጠ ተዓሊ ፍሉስ ፊ ወይ ብረለ ችግር የለም ሁሉ መስፈርት አሟላለሁ የቤት ዕቃ ምናምን። ይሄ ቁስ ለሴቶች መስፈርት አይደለም። አሁን አንዳንዶቹ አብዛኛው የተለያየ ሀገር ላይ አሁን ሱዳን ነበርኩ፣ ካይሮ ነበርኩኝ። መጀመሪያ መስፈርቶች ቤት፣ የቤት ዕቃ፣ ዶላር፣ ልብስ፣ ሻንጣ እንደዛ ነው መስፈርት የሚያደርጉት። ሴቶች ይሄን የማይፈልጉት ነው። ቁስ ነው ይሄ አይፈልጉም ሴቶች። ሴቶች የሚፈልጉት ላብ ሐረካት። እንደዛ አንተ ያን ሁሉ ዕቃ ስንት 100 ሺህ ብር አውጥተህ ቤት ውስጥ ሞልተህ ቤት ገዝተህ ልቧ ሌላ ቦታ ነው ጃም ያረገባት ጋር ሉክ ጃም ልብ ነው መውሰድ ያለበት መጀመሪያ ልቦችን ደግሞ የምትወስደው በአክት ነው በሐረካት ያራዳል። ሚሚ በቃ ትሄዳለህ ትተህ እንዴት በቃ ይናድዳሉ። ከ24 ሰዓት አሁን ሌት ነኝ እስከ ነገ እዚህ ሌት ሴት ምን ካን ዚቅ የምትፈልግ ሰዓት የት ሰዓት ነው የምትማቻ? አሁን እኔ ወንድ ሰዓት ይሻለኝ ማታ ይፈልግ ክበረለይ ያሸግርኒ ሞተርሽ ክሊ ነርቭዝ ቫይብሬት ያስደረግ የሴት በስንት ሰዓት ነኝ? እዛ ጥያቄ ሚማረዳ ትክክለኛ ሰዓት ሴት ብትፈልግ ሚማቻ ስሜት ሰዓት የለውም። ክፍት ነኝ። ስሜት በአይን ነው መጀመሪያ በአይን ቆይ በአይን ይሳሳባል። ታፕ ቴፒ ይላል። እሷ ትከጅላለች፣ አንተ ትከጅላለህ። ከዛ ወደ ኢንተርናሽናል እንትን ውስጥ ትገባለህ ማለት ነው። ገባ ኦኬ እንጂ ሰዓት